Inkotanyi ni inyenzi, zifite amahembe, zifite imirizo. Inkotanyi n'abicaye. Aha niyo mazina mabi zari zarahawe n'abanga u Rwanda. Bamwe bashakaga kugumisha u Rwanda mu kuzimu. Gusa twe ntitwabyemeye, ahubwo twabonye inkotanyi zuzuye ubumuntu. Inkotanyi zahagarika jenoside yakorwaga abatutsi. Inkotanyi zitabara inzirakarengane. Mwarakoze inkotanyi kuzana ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Mwarakoze inkotanyi kubohora igihugu. Mwarakoze FPR inkotanyi guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Inkotanyi zirokora igihugu, zunga abanyarwanda, zihagarika amacakubiri mu banyarwanda. None ukubera inkotanyi utwimakaje ubumwe n'iterambere, n'abanyamahanga bari kuza kwigira ibyiza ku Rwanda. Mwarakoze mwa nkotanyi mwe, muragahorana Imana.